Mwaka wa 1974 nilio muikiririgito wa kanjo ya gicigo kia Narok William Ole Ntimama aigirire higa wa Kiharo kiria thutha wa miaka 46 gifatithitio ritwa riake igongona-ini riria rikuhumbitwo riri ni atongoria matiganite ya ministry ya mathako auteti na muingi wa kaunti ya Narok. Wira wa gucenjia ritwa ria Kiharo giki wanjiririe mwaka muhituku mambura-ini wa madaraka riri ihoya ria atongoria a ruriri rwa maathai irita njira ya gutia ithe wa giuteti. This is a communication from the government regarding the request from the Maa community that in honor of our icon, our hero, Ole Ntimama, the Narok Stadium be renamed immediately Ole Ntimama Stadium. Minister wa maria maturigiciririe kiria kutubika na murunayo wa mathako Amina Mohamed manyitanire na mutongoria wa ODM Raila Odinga urekereria-ini wa ndumiriri ya gucenjio kwa ritwa ria Kiharo giki. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda ukweli, anapenda utamaduni na kupenda kuimarishwa na kuhifadhiwa kwa mazingira yetu yote. Kwa hivyo kwa ukumbusho wake sisi zote tuliamua kwamba hii stadium ya Narok itaitwa William Ole Ntimama Stadium. Kaunti ya Narok ikoragwo yubirirwo ni tarada mathako-ini matiganite na makiria mahenya-ini giki ari kihumo kia ateng'eri njorua ta David Lekuta Rudisha njorua ya mahenya ma mita 800 na Kiharo giki kirigiriirwo gukorwo kiri gitumuro kiheo icio. Ateng'eri a gita Alphas Kishoyan, Alex Sampo na Wycliffe Kinyamal hatire kuriganirwo na njorua ya mahenya ma mita 5,000 Edward Zakayo onao maumite o kaunti-ini ino. Waki wa Kiharo giki wacukiririe mwaka wa 2013 thirikari igitumira ciringi milioni 98 gukiruhia rigi. Ikinya ria thirikari ria kuhariria mambura ma madaraka kaunti-ini itiganite riari ria kiguni kuri Kiharo giki kuria giekirirwo nginya matawa. Andu 30,000 nio magiganira Kiharo kia William Ole Ntimama na giki kingithii na mbere guthondekwo gukinyaniria ikiro cia kimabũrũri no kiguna bũrũri hanene. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo John Carlton Njohi.